pozdrav svima! Imamo novi izazov. Sudionici će dobiti zadatke i izvršiti ih. Pogledajmo tko kuha najbolju hranu. Aha. I imamo suca. Moj prvi zadatak za tebe, da je torta. Biće gotovo. Počet ću s kremom. Tako je ukusno. I još jedan sloj, više kreme i još jedan sloj. Kako kažu, što više, to bolje. Dodajem malo bijele kreme sa strane i na vrh izravnavam sve. Savršeno je. Super, dajemo pravi oblik. Znaš li što radim? Daj mi sekundu, završit ću brzo. Ukusno. Sada nastavimo. Moramo dodati još malo kreme. Počinjemo s ružičastom. I ovdje također. Nastavljamo s žutom kremom. Wow. A sada dodajmo različite nijanse ružičaste i bijele, naravno. Zamotavam. Moram to pomiješati. Savršeno, pogledaj to, tako je lijepo, crtam neke detalje, mislim da je nevjerojatno slatko. Pa, gotov sam. U redu. Moj. A sada prelazimo na šarene mrvice. Dekorirat ću svoju nevjerojatnu tortu. Baš ovako. Wow. Što misliš, Mandy? Što? Daj mi trenutak. Pogledaj ove cool oči. Da, moja torta će biti zločesta. Još nekoliko detalja. Znaš li što radim? Ugrizt ću te. Lijepo. I sada kružimo oko nosa. Sada zubi. Nevjerojatno, a? Ljut. Lijepo. Idemo dalje. Dodajem malo plave kreme. Ovo će biti krzno. Nevjerojatno. Što je s ušima? Apsolutno savršenstvo. Pogledaj, Britney. Tvoje lice. Pa, Je da počnem. Idemo. Obožavam bubu tortu. Režem si komad. Miriše božanstveno. Idemo probati. Izvrsno je. Sada druga torta. Režem komad. Uzimam zalogaj. Stvarno dobro. Ti koji da odaberem? Ideja. Ovaj prijatelj će mi pomoći. imamo pobjednika. Čestitamo. Hura! Sada želim leptira. Kako slatko. Bit će gotovo. Krenimo. Trebam glatku tortu. Ta-da! Nevjerojatno. Sada krafna.
Izrezat ću ga na 2 dijela. Voila! Sada spojimo te polovice zajedno. I sredina. Dodajem malo slatkiša. Super. I ukrašavanje torte. Hej, ovo je za moju tortu. Imamo marshmallow. Pogledaj ovo. Izgleda tako slatko. Moj ukras je nevjerojatan. Pogledaj ovaj cvijet. Ja sam genijalac. A sada je vrijeme za malo kreme. Istiskujem je i okrećem tortu. Okrećem. Dodavanje šarenih mrvica. Hajdemo to izliti ravno na našu tortu. Samo pogledaj. Zar nije prekrasno? Pa, ali pogledaj ovdje, Britney. Pokazat ću vam kako napraviti nevjerojatne torte. Malo pažnje. Pogledajte ovog leptira. Nevjerojatno. Ti detalji, te boje. O, bog tada. Sada je vrijeme za kekse. Uzimam jedan Oreo i štapić. O, da. Umočiti ga u plavu čokoladu. Malo ću puhati na to. Savršeno. U redu. To je točno ono što mi je trebalo. Neki detalji poput očiju. Da. Pogledaj što imam. U redu. Posut ćemo ga po vrhu torte i po stranama također. Pa nevjerojatno. Super. U redu. Wow. Čestitke Mandy. Krenimo! Odrežimo komad! Wow! Izgleda tako ukusno! Mljac! Sviđa mi se! Kako zanimljivo! Pustite me da zavrtim tortu. Zapravo, to je zabavno! A torta sama po sebi je tako. Ovo je pobjednik. O, da. Daj 5, prijatelju. Pa. Avion. Ulovi ga. O. Imamo avion. U redu. Što imamo ovdje? Srce. Idemo. Da, počni. Dopustite da uzmem nož. Odrežem komad. Zapravo, probat ću. Ne, O, da. Prikrivam sve strane kremom. Imamo savršen oblik srca. Sada, slatki štapići. Ali trebam ih malo skratiti. Sada je savršeno. Dodajem ih na našu tortu. Britani. Moram biti vrlo oprezan. Što? Ne. U redu. Mandina torta je odlična, ali imam ideju. Da, to je ono što trebam. Odrezati komad. Malo više.
uklanjam kremu. Da, sada ću zamotati svoju tortu. O, da, tako lijepo. Dodajem ručku i neka srca. Wow, Kit Kat logo. Slatko je. Što? Oprosti, Britney. Ukusno. Vrati to. I nemoj se usuditi ponovno to dirati. Ulijevam čokoladnu pastu u svoju šalicu. Dodajem malo slatkiša. Uspjela sam. Nemoj biti ljubomorna, Mandy. Idemo. Nastavi raditi. U redu. Arg. Moram dodati neke detalje svom srcu. U redu. Gdje je sada? Moj kalup. I to je prava veličina. Stavljam ga u središte svog srca. I... Uspjelo je. Da, savršeno. Da. Sada Hershey sirup s okusom borovnice. Ulijevam točno u sredinu. Wow. Da. Što? U redu. Prekrivam ovu rupu manjim srcem. Tako. Hej. Pa, počnimo rezati kolače. Što imamo ovdje? Nema šanse. To je tako zanimljivo. Wow, zapravo, da budem iskren, nije baš tako sjajno. Sada, vrijeme za drugu tortu. Čokoladni bomboni. Sada ručka. Ovo je nevjerojatno. Ovo je pobjednik. Što? Hvala.